Bamwe abavugi ba taxi bwa nyuma yo kuba mu taxi park borekero butashemererwa abwe bashangere bitaterire omupakejo okurugira babire bikirizi no mu rukiko orubagizereho nabebembezi ba kanso reba nkaha hansa yibakozire kuko sinitaka enzora kweragwe biza kuba ibyondo n'ubuganzi y'abantu kugera kindi buganzi y'abantu tahamwa ubwo babasa kutereza bakaha kutereza giye byondo bukarikamo basabaza kahurira rije ikibantu tutahurira package utandika kwayo ukashita amatwikiza n'abapasi n'abataxi ebintu twikizigine ebingi almost 80% twalikoze abwo twikizagana ngo twere toileti ubuzimwe tirimwe tara no wese takumara cyo kongera mu zindi twatujya bajya gutego kubanga kuri taxi park kana yabe mpinduka nunze ukanyo ni teka unchibase ko bashirunji ahabwa abasinga abantu ko batendo motoka za mahande zubabwe na mahanda batakumanya izikuru gas tine address tine parking okutwara ba taxi kuzo mpaka ni kigambwa kuba cyarugirira mu ijurano ogutwira umutawuni yishaka no kurwanaga no kutwire aha bus za Tawusi na Global abayorekere nshonga zabo barimo n'abamaduka entaro stwireho twazo ndhome twaburgamu aba Global bapushinga cyo kugira ngo Tawusi kerija avubuduse ora abanta bukuye pake kaya busuba abantu kugenyuma yona basa nkumanya ngo zine one entrance na one outlet so wagira ngo ukwate basi ya Tawusi uteke entrance then Global uteke outlet then ababoda ngo baretwe umwanya gumwe nabwo kwa entrance na taxi zikira side ya Tawusi then Global kuriya babakwatire hari abashabaze batakizo kibanci mayisa munabwe bazatinga ubinkanya kitwa ba side ya Global kizibe cyakubasa kahari ego urugendo cyasuye kuza ba taxi bukura mu gutera rubasi ka biterize kunuya atekanya ari bibeni kwa mutwe mutware ebiri boda boda ukate tuizo mpaka uzabaje kusinga babire babiri abakurana bindi abavugi ba taxi mu Bushenyi batwirene bapakira bashabaza hagati y'etawuni yishaka barukusindikana n'ababasi otireho no kurwanagana kwa ba taxi barukubinga ababasi ngo bakabatahirira gashaka bene umuhozi omurisha ka Bushenyi.